Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Nsem TVGH so wofre me Adwoa Sechin. Ebusuafo Ghana yem Vice President Kelvin Taylor ote abrochiri. Na all vice ye wo Ghana ha e de nsem bia betudwa afa Madam Samira Bawumia no ho me kire eye NPP omo flag bearer. Ne wife fefefe na Kelvin Taylor etu nani de asi woman so edi na term left right center. Oh, Bayfo ba. Only afenya making. A Bayfo mi yemu na mundro so kwasiafo. Samira Bawumia. Me see. Samira Bawumia, stop people from talking about me. Me come asema. I don't want to stop Abronye. Samira, why did you call Abronye to tell him say he should not mention my name, you and me? I didn't know Usro. Forgetting say Kelvin Taylor no ono so wo yere. Na me bisa me ho say inti hatred way na ni na ye politics. Kelvin Taylor what so sometimes o presentation bi yesre e man ye na yesre, but sometimes insult no too much. Imagine so be do maame, o papa, o wife anasa wo baby abetna wo edi omo atema. How would you feel? Na obabesia utimi de net now platform so edi na tem for no reason, all because of politics. Kelvin Taylor and Madam Samira do di na tem sa na na so den sem bia betu dwa wo kire say eye atemdi ode edi Madam Samira e na afen so expose our person or expose dodo. Ama na Madam Samira esro inti ofrefren nkofo say e mana ofrefren pipi Madam Samira no efrefren pipi fo say osro mo a ema obi enka Kelvin Taylor na asem se ne be ya Kelvin Taylor no so ebeja ono Samira Bawumia no atemdi. Kelvin Taylor aba menu ni pakro fa fun frɛ Kelvin Taylor say asem say e na Madam Samira aka waba wabɛcha ne platform to say what say Madam Samira e na me nkofo so epo mo acha wo say e mo nka Kelvin asem se ne be ya ono Kelvin ndi Madam Samira atem na ebusuafo Kelvin Taylor kasa no obo Abronye eye buno regional chairman nidi na Abronye abema ne plan no chese braj mo abodam o yare papa na wo ha no wo ho time obie nu ho time na Madam Samira no fit ono wo mmo bi ti se wo Kelvin Taylor wo ho time ana yenti ensema Abronye ede etudwa Kelvin Taylor say me Samira Bawumia God have mercy oba papa Samira Bawumia fa phone afre me ma Abronye say e ma me nka Kelvin Taylor say na Kelvin Taylor ne gine hu di say Samira Bawumia no ada oso no ho dai wa ho say Samira Bawumia beda na ono aso aponche ho dai na Samira Bawumia fa phone afre me ma Abronye say me sra wa ukọ show no so a and can't Kelvin Taylor. Now me show you nobody, and I repeat, nobody. Assembia me no minya free me fear na me ba. Minya free me fear na me ba na mba be wura ha. Nobody. Fa wiasem spirit nyina kan nyina ti ani. Na fa beto kwa no ho say enne wasem no ebe ma me yire fidi se manka na me ana manka enye bibia odi abeto kwa no so akase akwa na adura aka no adura bia ni ho aye beka me ne ameka meka ena oye no free wa obi antimi mfra ha de se me na me se menka obi antimi mfra se we nka ananka we asem ha ye mfra ha obi antimi mfra wa na Samira Bawumia eni wo sa ponche no a wachacha gusoro na ubodi na ye kosoro kobo na wonan ketenkete se ayi adoa wonan ketenkete se adoa na Samira ba benya ho adade afa phone afreme ne edikan enne monsin who no bia who say Kelvin Taylor a trofo. And I'm setting this record straight. Say at the free 2007 2008 year ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia as a running mate to Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. As a running mate to Nana Addo Dankwa Akufo-Addo,
almost 18 years in ye. And a year coming. Mene Samira Baumia and Kasa phone so that. And no one that tell say, so a numera do not say wootie Kevin Taylor. Or you fake. Mene Samira Baumia mean far phone. Mean far phone say, and fresh Samira Baumia da. Samira Baumia and far phone and fresh Mema Bronyeta. 18 years in ye. Nti no na tell say Kevin Taylor no on kano kore me a press biniba. No na tell say oditro. Na ba me say na ehwo Samira Baumia benya kwakuo ho adade say eye da ya frɛ na tio asɛm na ye kan wo ha no say ye oya na otie na asɛm na enam so no ankasa na dwene sansanti no o sisa agenda na agenda na yi no because me say na ankasa na anya wo nkwase ansɛm a wo ka no nyina na me yi wa no o because o papa na ne na tia papa na one we nsama ne na honhono no 1-2 year enti me adwuma a mo ahyehye ne say Kevin Taylor MPP for mu ntie ne yie me say diama nanse menyi wa no ne say aban na frase e flop no ana o ma heda aka kire Kevin Taylor say onye diversional tactics so frase so di Samira Baumia tema MPP for na omo wo social media ne both the traditional and local media ne nyina no ye be frase a shifting attention no akono Kevin Taylor so my strategy no eye kwasiampa nyina ono ne yire to se kukuru bini na onware na hayi onware na achichire hihye ho se kukuru bini no ana o makoma na dwuma ana osiwa se aban na flopo enti saade a yama Kevin Taylor mfrase ni di Samira Baumia tem sebeya ensem na ye ka no ye begya ka no yakwa respond to ono Kevin Taylor kwakuo no say Samira frame me say ema me nka ono Kevin Taylor asem awurade Yesu na me metia na asem wo topic papa me be ka ho asem me what my ba betena ha me be digest issues of national importance na enipa kwakuo na me be kanasem said enti upase Kevin Taylor no de no hwehwe ne say me betena ha asem hwe ya be ya yinie me kanasem because issues na aba no Ghana for person o ti bibi frifie ha bibi on person o ti bibi ana wakwa pa odi pa ne say o ka Samira asem me ba me ga me show no wo ho na ma ba be respond to Samira asem na waka no ana me ba so a me nka ho asem because me wo issues amanfo person o mutie enye me viewers na me listeners no enye so mba betena se a o mpese Kevin Taylor kasati an Samira wadidi Samira atem enti eno na me be ka ho asem viewers ne me listeners ne so wonyansa say enye sa niam na omo patie na wo no akwa akoba say Samira come kan wasem but me respond to Jimmy Sam no eno papa na ne nantu papa wa wi nsama ne na ho na 1-2 year ni say se me ba ha na me mfa wonye mi show a me listeners ne me viewers ne person papa tie wo no mato pa hwi and none cry and this for mu show no now here to say here to say Abaka say Samira call me Samira frame me phone so that and no na tell say we di tro me depressed be sorry dying can say me Samira on frame me phone so my men nkasada so ni ma me nya kwahwini to send your free oba ya o frame minister way Wama waduma na de na kwa kwatena ni show so na udi na tem no. You can ask most of the MPP ministers. You can ask them.
You can ask them and find out from them. And until I'll be deep, throw me the was me respond on a badly, no. Na asem gusu gyina ho. You can find out from them. You can find out from ministers in Ibinum. Say me ba my office. MPP 8 years. They will tell you say, "Wa my office o man who me hoda." You can find out from them. Wo na oba ne na ma ofre minister wey, wo pe bibi na wan fa ma wa. Na de na kwatena so no. Me catch you say, you can find out from all the security guys here. Womudi Samira Bawumia chi say MPP 8 years. Ne office me ebesin ne me nimba bia Samira Bawumia office e wo. Say tina bi na be call they are fine. But say nei even in Accra here. Obisa me say Samira Bawumia office wo here me nim. As a second lady, Samira Bawumia office me nim. The former first lady Oba Cambrafo emu ahwam aye Mrs. Rebecca Akufo-Addo found out from her MPP 8 years me kono office ba akope me kono office ba akope 8 years the whole of 8 years me kono office wo ba akope MPP 8 years na me nimba bia Samira office wo etino sa wo no wona pe bibia di wo NDC fo no ho now from o man fa na do ma ye show uti so di minister bia tema na okwa kope bibi na backfire me MPP wa bam na me nyesa ade no nti me kama sema na me ka ade de hia MPP anya de hia me interest ayi MTN any Vodafone any Airtel so ma kan se ani a wo mo ene betima adi adanse akase me Samira Bawumia mfa phone emfrɛ me wo mo ene betima kan nokore because am wo lines be for me boa Voda 2 MTN 2 wo mo na betima kan nokore wom Same